Football Titi parchanga somli pakwana ngai thavele don ta ila Barca le Real Madrid in huan na hi chu an player tam bera po hian a nget thin leya chungzinga chuan Keylor Navas po hi atel ome Costa Rica goalkeeper ro pui bera soi thin Keylor Navas hian kumsang ni sompali tanga sang ni sompakwa thlengin Real Madrid tan hian a khela tichuan PSG Nottingham Forest le Newell's Old Boys tan te a khel le ani Real tan khan season nga a khela ma se a hmangai man hle chu athil soya hian alang ta boka ti hian soin Barcelona hian Ter Stegen a in hliama wanga goalkeeper anma molai khan min ron be seya ka agent an ron bia khati lai khan min betu kha Florentino Perez nizok se chuan Madrid thlenga in hleu thlen zak po ka in huam Real Madrid ka chhuat san chung changa kha chuan khatiang thutluk na kha thinlung chung ril ber atanga ka siam ani lova football kaldan hria thiam na rilru atang zokin ani khati lai khan ka kuta thutlung na omni se kadam chungin Real Madrid a cham ka thlangang ati ani Real Madrid in azona UEFA Champions League no moi tum thum an choi tum khan Keylor Navas hi langsar vut si lova an player poimo le tangkai takania goalkeeper tha ani zia alantir thin ani kha ma se aphu angin fak a hlongai lo ti hi khovelin apom dan ani Costa Rica rammi ni lovin English emo Spanish emo chuni sela tuna hian khovelin fakna nasajok achuang tiin achungchang hi an soi thin ani Barcelona hian season kalme ka an goalkeeper rin rol Ter Stegen ain hliama wangin goalkeeper a boina an neya in khel chawsan to Arsenal le Juventus goalkeeper thin Szczesny an kokir ta topani kha Szczesny an kokir ma khan Real Madrid goalkeeper hlui hi an beiseya ma se Real Madrid an ni lo awangin Navasian alo nar Real Madrid tan chuan ram hlatak atang poa in hleu thlenjak ain huam lain Barcelona tan chuan in khel adu tlat lo Cristiano Ronaldo hian Real Madrid a ro pui taka khelin timin ngana an hlotlina lungphum poimo ania sunu ro pui le chuan om tak nu chiain Real a chua sanani kha Real a hun man lai khan German defensive midfielder Sami Khedira nen po hian an khel dun mana anin hrechiang thokhat leang ti po arin om ma se Real Madrid player ro pui bera mitam takin an soi thin Ronaldo hi Khedira hian Real Madrid a khel pui to zinga ada san ber ani lo thu ada special ber ani lo thu a soite tlat thunga German midfielder hian ti hian soin Real Madrid a kan khel lai khan mi zongin Ronaldo kha kan chakna chan bera an ngai thin match kan khela hna kan chan theina tur khan Ronaldo kha mi pakhat lo cham ngai lawania mamo huna aum reng thin gol kan mamoa ti chuan Ronaldo hna ball kan pe mai thin ma se khati laia Real Madrid a player special ber khachu Mesut Ozil kha ani kan team achua san don po khan achung chang hi ka soi fia chiam nge Mesut Ozil an Real Madrid achua san ni khan a team mate zong khan team president Florentino Perez nena engwangin nge ishal tiin Mesut Ozil ashal na chan kha zo na kan nei vek hialani ma se chutianga kan ti vek chung chuan thil adanglam chuang lova Karim Benzema Cristiano Ronaldo le Sergio Ramos te midang po an ni ang player lutak tak an nia ma se Mesut Ozil khachu achung chuang bi ka magician dik takani ati Khedira hi chuan Ronaldo ain Ozil kha Real Madrid tana hluzok team tan tangkai konga ada san zok angai special zok ania thirna kishan aom theiti hrecunga Donson atul ome midfielder a abi kim playmaker te hi chu game khai tu langsar ber thin gol khung tu ten golan khung theina tura hun tha siam sak tu gol khung tu ten rem chang an nei theina tura siam rem sak tu an ni thina chumi ki chu Khedira hian angai hlu le ni point alanga chu baka chuan khami kum thum chung bik te chawatanga a thirna Khedira hian asoiti hriat pui a thabok ome Mesut Ozil khan Real Madrid a huna mangrei lo leya sangni somatanga sangni som pathum thleng chau khelin season thum chau a khel ma se match za somnga pakwa lai khel manin goal somni pasaria khunga assist somriat loi anei tlingbok attacking midfielder ania match za somnga pakwa a goal contribution za pasari anei tlinga ana atlin le
Manchester United legend Patrice Evra hian in khel achol san nuwa football khovela tongkam engemaw nei zui vele thin ma sela infiamna kong dang zoril rukin MMA lam tharum manna sat ngaina thiam thil bik nei ngaina bok lu chil aduwa chutiang tur chuan training po ngor takina neya thataka ain bua sei nuwa thathar lo om tur mei tha a Paris a MMA fight bua sei tura ain London ani PFL antia Professional Fighters League tina ania hei hi MMA Global Powerhouse ti in soithin ani bok hemia hian Efra hi ain ziak lut thlap towa MMA Professional Fighter ani der to tina ani ma se Efra hian fight alama chon lova soito angkhan mei ni somni pathuma ain Londona Paris a MMA fight kata Efra kan mudon Efra hi riru huai sen tak ani ti achiang thar le te po ati theyanga hetiang lam infiam na hi chu ril rudoi tan ti thei ani lova ril rulama po huai sen le angai ani France left back ro pui thin hian ama chon du po soi ngalin tunge ka ma chon du min zota kei chuan Luis Suarez ti in ka chang chumi a thlen theina chuan ka pocket money po ka mang phala ani po in min se theyang ati ani kumsom pali veliam to a Manchester United le Liverpool in kheltuma in ti buai chiam boruak sang tak nei hrem ngai khopa khosa Patrice Evra le Luis Suarez te boruak kha Evra ai hi chuan ala thilova khelmola in khel to ngai lo ma sela Evra hian phuba la ngei aduna riu hi are thei meu lo niberin alang Chelsea playmaker Cole Palmer hi a boruak a dai review maya achan ber chu goal contribution anei hlei thei tak lo wangani English playmaker kumsom ni pani mi hian season kalmeka match masa somni pathuma goal som pali khungin alang sar zui zela ma se match a khel nung som paruka ero goal a khung tamia lova January ni som panga a Bournemouth nen English Premier League ka goal ni ve khunga anin ne tok tuma goal khat a khung kha Chelsea tana goal a khung nung ber ani tari English Premier League bi ka goal a khung lo chung bi ka hian ani aya goal khung tuma goal shot nei tam goal khung si lo zinga an om lova Cole Palmer hi ake a mui lo laklo ti thei hial khopin goal ma a abil ri ani Cole Palmer hian team ngaya a khela a teammate an ngai renga team manager po a ngai renga a chevel thil te hi adang lam lem lo ma se ama hian ama a phak lo hle sia chuwangin ari rupun mangte hi adik talawem ni ti hiania zona om tak po ani Cole Palmer hi thatluan ting lova ngai tu te po anom tanoka che thaluai season tam dai lo turchia ngai tu po an om nual to ani enge ingai vedan le Manchester United amorima kai shwa hian season thara Champions League an khel phak lawani chuan player an be sei then khatin an zom du don lo ni te in soithin ania ma se United manager amorim ero in ngai dan shan nein English Premier League te bula som palina ani mek chungin Manchester United tan player zong in khel an du ni in asoi chuwangin transfer huna po player an hip thau aring leya har satna an to aring lem lovani hei hi Manchester United ania player zong in United tana khel hi an chak kan club hi tun hnaya in enani chuan heng kan har sanna zong te kochin thlak te har sanna kan to zong te hetiang hinima sela ngai tu na thatak kan neya player te a chumi chu tu a ol sam le bok ti tu amorim hi chuan United team player lak lu konga har satna an nei ring lovin ain ring tok leya ain rin tok ang hian thila kaldon empty ero transfer kongka hon huna achiang don ani Nizan Khan in Elraten khat khalchun zomania chungzinga chuan France League sang ber League 1 a match day samthum pakhat na khelin PSG in ni san mi khuala goali luna match a hian chaktura rin kai PSG hi chakzo lovin an plomani mi khwal team ni sia mini samthum palina a Morgan Sanson mangin man ruaya mini somli pakhana PSG hian Fabian Ruiz mangin an sut vele mini somli parungna Sanson bokin ni stan khung belein minute samsarina Yasufa ni stana khungbel boka goldang lubel lovin PSG hi an mi khwal ni slaka golthum gol khatin an plom he match a hian PSG hian in khelan thununa ni sina ball an chanlet aya tamdei ball changin goal shot ringat po tum samthum pani te mewan neya tum som pathum goal zone an pet PSG ina goal zone an pet zat po ni sen in khel chungin goal shot an nei tling lo hrim hrima
tum sari chau goal shot nei ma sela tum thum an pet goal thunga chu wangin ball chang tam zo goal khungna rem chang in siam tam zo PSG hi atlom zo ka an tang ani ti hian PSG hian khel som thum pakhata tum somni pali chakin tum ruk draw an neya avai khatna season kalme ka League 1 an tlom ta a point som sari pariat nein tebula point somni pathumin ma an hruai me ka an champion fel der towa unbeaten record nein season an tluana ngem ti khovelin angai chan mek lain nisaka an tlom ta sia chu wangin France League 1 chanchina invincible record nei ma saber ni tura beiseina PSG a hian atham ralta a voi khat an tlom ta ka wangin tlom lova season tluan thei an ni na remchang thatak an nei an bo pela League 1 a champion ma le ma sela unbeaten record nei chungin season an tluan thei tabik lovani zanin inrini zan le pathiani zana te hian in el sang sang khel chunzom le turania chungzinga chuan inrini zana hian France League 1 a match thum an khelanga German Bundesliga a Darsaria a rolin match nga an khelanga heta hian Leverkusen in Augsburg an mikhwal dona Hoffenheim khelmola Dortmund an lenglu don bok chubaka chuan Bayern Munich in Mainz an mikhwal dona Darsari match khel zoa hian Darsoma Frankfurt in RB Leipzig an mikhwal don bok ani English club ten elna FA Cup a semi-final khelin dar kwale mini somli panga a Crystal Palace le Aston Villa anin machon dona English Premier League a match nga khel tur ni bokin dar nga a Chelsea le Everton anin machonanga Darsari le chanvea a rolling match li an khelanga heta hian Brighton in West Ham mikhwalin Newcastle in Ipswich Town an mikhwal dona Southampton in Fulham mikhwalin Wolverhampton in Leicester City an mikhwal don bok ani zanin inrini zana English Premier League match khel tur atang hian season kalmek English Premier League ka relegate turte an chian kim thei abei sei omani zanina vek hian Spain a cup competition Spanish Copa del Rey final match khelin zanlai pel dar khatle chanvea Barcelona le Real Madrid anin machon dona El Clasico match final match ni bok kan mudon team pahni anin machon nung tum nia Barcelona an chak ve ve a goal kualai khungin Real Madrid hian goal ni chawan khung thunga chuwangin tun hnaya anin machonna Real Madrid hian Barcelona hi an ngam meu lova zanina po hian Barca hi chakturin mitam tak chuan an ngai ani Real Madrid da sang tu po anom ve nual thobok El Clasico nia team pahni khovela top club kan ti zingami an nia chuwangin anin machan tona match te hian omzia anei thuilu tuk lo mai thei player ton hriat nei thatak tak kol tu player no pang talent nei thate po kol tel an nia champion omzia hria champion tuma season mang an ni boka in khel munom big an chhop chua abei sei om hle Barcelona le Real Madrid in machon hi El Clasico ti thinania El Clasico match a hian Barcelona hi tumza pakhat an chak towa Real Madrid hi tumza panga an chak towa tumsomnga pani anin ne tok to ani henga tang hian Barcelona hian goal zali somni pathum khungin Real Madrid hian goal zali somthum pathum an khunga home match ha chak result bi ka hian Barcelona hi El Clasico a an home match bi ka tumsomruk pathum an chak towa Real Madrid hi El Clasico a an home match bi ka tumsomruk paruk an chak to ani zan ina Spanish Copa del Rey final match Barcelona le Real Madrid khel tura hian match official tura ruate Real Madrid lam hian an pom thiam lo hlea VAR a thutur González Fuertes hi Real Madrid lam hian du lovin thlak an ngiata ma se thunei tu sang lam chuan an thlak lova hengte hian boruak ativung zual hlea chubaka match referee tura rual Ricardo de Burgos laka Real Madrid hi an lom lo hle boka Real Madrid fans tam takin an lo vo bok nen match referee tura ruat Burgos hi afapa te thlengin vo tok an nia achung te po an bang lo hetiang din hunkara hian match referee tura ruat hian press conference machonin thil omdan engemaw chen asoi langa hemi chungchang te po hi Real Madrid hian an hel hlea Real Madrid le Barcelona in machon team in hal in elbow ruak pialama match referee chungchanga Real Madrid le match official tur te kar boruak zongzong te hemi a chevel boruak tam taka wang hian tuntum Spanish Copa del Rey final match hi enchak omzual tak ania Real Madrid hian final match hi khello andu hial ni te in then khara chuan tarlan ani mana ma se Real Madrid hian final match hi an khel don ani Real Madrid hian final match hi khello ni ta sela chuan hremna an chunga alek na theidon lea Barcelona hi championa puan top an ni lawanga
final a hian Real Sociedad semi final a Real Madrid ina an pe tlak ta khan final match an khel a tul thei dona chubaka chuan Real Madrid hi season thara Copa del Rey khel thei lova shrem an ni thei don boka thunei tu sanga tangin sum choi tir thlengin an chunga shremna na tak lek thei ani dona chutiang zongjong ngai tu chuan Real Madrid hian lung oilo hle ma sela match khel lo tur ang zonga thutlung na siam tak tak hi an du bik lo ni in alang inrin ni zan bik chu kalsanta ila pathian ni zana hian FA Cup semi final match tanga dar kwa Nottingham Forest khelmola Manchester City an leng lut dona English Premier League a daruk le chan veya Bournemouth in Manchester United mi khwalin zandar kwa Liverpool in Tottenham an mi khwal dona Liverpool hi an chakani chuan an champion to don ani Spain a league sangbar La Liga dar sari le mini somli panga Villarreal le Espanyol anin machonanga Italia league sangbar Serie A bi khichu pathian nia hian tlai darlia tangin an khel tran dona darlia arwalin match ni an khelanga Como in Genoa mi khwalin Venezia khelmola AC Milan an leng lut don daruk le chan veya arwalin match ni an khelanga Fiorentina in Empoli mi khwalin Inter Milan in Roma an mi khwal don boka dar kwale chan veya Juventus in Monza an mi khwalanga dar sompan hilia mini sompanga a Atalanta in Lecce mi khwalin Napoli in Torino an mi khwal don bok ani Bundesliga le League 1 te po pathini zana hian khel chhun zom ani ang heng kan soitak te hi in rin ni zan le pathini zana in khel tur te an nia a khai khom nan league then khat din mun hi soikai ta ila Germany a league sangbar Bundesliga hian Bayern Munich hi champion nai ber an nia tebula ma hroi tu ni in main san ma chon huna Bayern Munich hian point thum an hlo chuaka champion lai Leverkusen hian Augsburg an hnelova an tlomani chuan Bayern Munich hian Bundesliga champion no moi an choi thei to don ani chutiang ani chuan Hurricane le Eric Dyer Tottenham player lui te hian champion no moi an choi masak ber an tonganga chubaka chuan English Premier League atanga Burnley relegate puitu tuna Bayern Munich in an roi mek Vincent Kompany hian German club ro puitana champion no moi a choi masak ber ani thei don bok Xabi Alonso kai thwal Leverkusen hi tuna hian point riatin Bayern ain an niam meka khelma bak match li omin point som pani theu chau lo chhuat thei an nei towa Leverkusen chunga om Bayern Munich hian goal difference hi an nei tam fal boka chuwangin Xabi Alonso naw te tan hian champion no moi hum him hi a har sa hle to tura ngai ani Germany a hian champion la chiang lo ma sela table chunglama om team pahni Bayern Munich le Leverkusen te hian season thara Champions League an khel don ti ero anti chiang to ani Italia league sangber Serie A hi season kalmeka league ngai number ani mek ria achan chu tebula ma hroi tu Inter Milan hian goal difference awang chawin man hruaya Napoli nen an point nei ain za tani Serie A lama hian kalphung danglam ang reng deuh mayan neya chu an kalphung chu kumsang ni somni pahnia tangkhan an mangtana chuta chuan champion in chu team te emo relegation battle emo heting angchia hian tlatur zok emo champion tur zok emo ti chena turin league table atangin an point nei ain za chiani chuan goal difference a atu emo zok po lo sang ma sela goal difference awangin an champion theingot to lova point ain an miau chuan playoff khelin champion tur emo relegate tur emo an zong thin don ani ma se goal difference nei thazok hian advantage an neya playoff match khat khel tura ro mana hian point in ang tima goal difference nei thazok khel muala match an khel dona chuwangin goal difference nei thazok teamin home advantage an nei thei don tina ani chuwangin season kalmek Italian league sangbera hian Manchester United ta ain base anga ngai poimo lo Scott McTominay hian Napoli a hian champion no moi choin pasal thachan achang klon tling thei don em ti te Simone Inzaghi hian manager ro pui takani ti hi Inter Milan a hian afian non don em ti te hi ala chiang lo hleya match khel tur tama om to lova hetiang kara hian champion tuma in umna bo ruaka point in zadin muna Inter Milan le Napoli an la thutlat mai hi angai nom zual ta tial ani Spain a league sangber La Liga bi ka hian Barcelona bi khian champion no moi an choi ni chuan atum somni pariat nan an champion don ti na niya chutiang thleng tur chuan an din mun po a thaleya tuna hian Real Madrid a in point lin an sanga tum khat an tlomani point khatin ma an hruai thei don thawani Barca le Real Madrid hian match khelma ba khi panga ve chawan nei towa me ni som pakhata
El Clasico match khelin anin ma chon don bok hetiang ani awang hian Barcelona hian La Liga a match an khel ma ba ka Valladolid an ma chon huna point thum hlo chuak sela Real Madrid hian match an khel ma ba ka Celta Vigo laka tlom thung sela chutiang result a om ngat chuan me ni som pakhata El Clasico match ha Barcelona hi an chakani bok chuan Barca hian champion no moi an choi thei der don ani chu wangin Real Madrid tan che sual apoi thui thei le don Portugal League sangber Primera Liga po hian champion tur an la chiang lo leya Manchester United manager Amorima kai shwai thin Sporting hian te bula man shwai meka ma se an hnoya om Benfica nen an point nei ain zata goal difference awang chawin Sporting hian ma an shwai ani goal difference an san jok na po hi pali chaw ani le zela chu wangin Portugal hian champion tur hi rin thiam ala har sa hle Portugal hi chuan Serie A angin playoff kaltangin champion anti chiang don lova point in anga chuan head to head record lain chuta asang jok chu champion a puan tur an ni don ani English Premier League lama hian Liverpool hian Tottenham an hne chuan an champion dona point khat an hlo chuak le hrim hrim ani point draw result po ni sela an champion don thowani ma se Champions League khel phak tur te ero an chiang theilok don lova tun match day zo nuwa po hian angai nom chunjom zel tura beisei ani relegation chungchanga zan ina Ipswich hi officially an relegate ngei a beisei oma West Ham hi poina lani rual thei ma sela Ipswich hi an chak veka trul towa chuta po West Ham hi an tlom veka trula chutiang kara chuan Newcastle khelmola an lenglu dona kai thar team hi an chak arin omchia lavani transfer thule ngai thak chunjom ta ila da sanin tar langin Arsenal chuan Barca atangin French defender Jules Koundé kumsomni parungmi laklu antuma paun maktadwe somnga panga vel an the chuak phal Jules Koundé hi right back le center back a chorkhop thei ani Sky Sports in tar langin Nottingham Forest chuan Manchester City atangin James McAtee kumsomni pani mi laklu antum chunjom zela Nottingham hian an player poimo Callum Hudson-Odoi le Swedish player kumsomni pani mi Anthony Elanga te anchan ani point anchan lawani point James McAtee hi laklu antum thau thawa Nottingham Forest an squad ti cha zualna turin McAtee hi an otle Talk Sport in tar langin Leicester City chua santur kumsam thum pariat mi English striker Jamie Vardy chuan Wrexham azom mai theya Wrexham hian promotion muwa season thara championship an khel phakani chuan Vardy hian azom hrelo ni in tarlan ani Team talk in tar langin Manchester United chuan RB Leipzig atangin Dutch player kumsamni pani mi Xavi Simon laklu antum chunjom zela abikin Wolverhampton atanga Matheus Cunha an lalu theilawani phei chuan Xavi Simon hi laklu ngei tumin nasazoka trankho antumani Telegraph in tar langin Real Betis chuan Manchester United atangin loan in Brazilian Anthony ho chunjom andua chu wangin season long loan offer siamin Manchester United nena hian deal na an thlen ani Sky Germany in tar langin Chelsea chuan Borussia Dortmund atangin English forward Jamie Gittens kumsomni mi laklu antuma Gittens a ai po andor to ani Dortmund hian palmak tadwe somli pani atanga somnga pani in Carvelin an hral phal abeisei om Give me sport in tar langin Chelsea hian English striker kumsomni pani mi Ipswich Town tana khelmek liam delap laklu ngei antuma an laklu thei ngei po an beisei hle Manchester United point liam delap hi an beisei ani Athletic in tar langin Strasbourg chuan English manager an roi mek kumsom limi Liam Rosenior chu chel thei anin beiseya English Premier League club then khatin Rosenior hi an beiseya hetiang kara hian French club hian anti manager hi chel antumani Italian chanchin buten tar langin Napoli midfielder Stanislav Lobotka kumsom thummi chu Manchester United in laklu ngei antuma PSG point laklu tumin English club lian le French club lian te hian anin chu zui doni in alanga Napoli hian palmak tadwe somli an chiarani ani hi Barcelona nen po soizom anni France chanchin buten tar langin Borussia Dortmund Switzerland goalkeeper kumsomni pasari mi Gregor Kobel chuan season kalmek zuwa Dortmund hi achwa san mai theya Chelsea le Newcastle ten an beisei mek German chanchin buten tar langin Chelsea goalkeeper kumsomni pangami Petrovic chu Bayer Leverkusen in laklu antuma ma se an lalu theidon emti hi achiang ri lavani Spanish chanchin buten tar langin Barcelona defender kumsomni pakomi
Andreas Christensen team tana poimo talau tak hian team a poimo lo hlema sela a khelmek na club Barca a hian cham chhun zom adua malam hun local zel tura hun chan ngei tuma chawna machon athlang ani Italian chanchin buten tar langin Serbian striker kumsom ni pangami Dusan Vlahovic te Turkish forward kumsom pakomi Italian nei thata Kenan Yildiz te Italian wingback kumsom ni pangami Andrea Cambiaso te Manchester City ina laglu antum tuna Juventus tana khelmek heng player pathum te hian season thara Juventus in Champions League an khel phak lawani chuan an khelna club hi chhuasan an du don ani France chanchin bu intar langin Chelsea Academy goalkeeper thin Nicolas T chuan in khel chaw sanin French Army azom dona ani hi kumsom ni palimi chaw ania footballa mabak thui takla nei ma sela French Army zom hi athlang jok ni in France chanchin bu hi chuan atar lang ani ole khatichin kha tun tuma football ti kan ngai thak the chin chu nile phot ro se